Hello, Sopite ho. The Christmas Sus Kitty movie to Simkhat Anasayu hite. To Sim Kipanahin, Robert Kitty Posal Khathin Pacha Achoin, Lan Lang Achun Achin, Lan Mun Khat Achun Ato in Pacha Cho Akoipein, Achi Sa Kum Somlanga Masanga Tilso Til Danho Ageldo in Ahi. Robert Chu office trading in Kigopum in, Achanu Lupnalang Achun Alud in, Achanu Imuju Agapong in Ahile, Achanu Chun, school concert na Hungding in Apachu Asay in, Pacha Zong ne hin Choi Pe in Atin, Chu in Robert Zong office bag in Gichoy do in, Ahile, Azi Chun, breakfast neding in Asay in Ahile, Robert nin Kagayding Ahitay Atin, office trading in Akalang Chu Azon Tanahi. Langkhat na Nathan le anu chu bol a kichim thlonin chom kha jawin anu chun Nathan koma school na china ding na gading a hitai ki gotan atin inlang chu azon thlontan Nathan chun anu koma hungloi o nalil to e pinati ham henu atin a hi le anu chun kahungdel pha ditai thlailoi lo in aga atin hi in sunga chun Nathan pa jong anato na workshop langa cheding in breakfast ane in a hi le Nathan le anu chun uino cho ding asai thlonin uino lim ho cha avethlonin a hi le Nathan pa chun uino cho loading a hi atin Nathan injong ipidinga ong uino ka doi chula atin a hi le Nathan pa chun esu boy bebding a hi atin uino cho ding chu Nathan pa chu anom pon a hi Nathan le anu chun asai te te thlon pha nin Nathan pa injong kahung ki le pha le ki ho taw te atin workshop ma cheding in akigo do tan workshop athun phanin workshop ma na tong pusal khat koma customer ho atam theina dinga workshop ma ya he cappuccino machine khat kitung le kati e atin a hi le workshop ma ato pi pa chun hi chi chu idea hoita hi e a hintin Nathan panjong atile cappuccino machine kati chu ipi ka seina ham atin aga dongin a hi le anato pi pa chun sports car na seina hilo ham ati na hile Nathan pa jong chu noi pumin asung langa chun alu ta na hi Nathan le anu jong school a achi thlon in a teacher pau in magical shoes kiti thusim khat a sei pe in chom khat zo in da ahunging tan chapang ho chu aport gam tawin chu in teacher pa chun Nathan nu koma kumki le ke gam chuma kapo de hitan school hi nang navet colding a hitai atin a hi school a hin Nathan nu hi music mayor a pang a hi langkhat na Robert Zong office a boybe se je chun achanun school concert na hungdinga atim chu a haimil leutan school concert zong ki panding a hitan Nathan nu chun tono ho chu a gol to in a hi le Emily kiti Robert chanu le anu zong a hungthlon in Nathan nu to chun a ki holim thlon in Nathan nu thilbol chu Emily nu chun ki holim pumin a bol pi in a hi chom khat zoin school concert zong a ki pantan Nathan nu chu a hungding do in ke hi chi school ading a hin music mayor ka hi in chule na cha teu Christmas ni thla le town sung a la sading in town lam kai hon a thleng do ove atin chu in Emily chu la sading in a kovin hichun Emily nu in zong Emily la sa chu video recording a bolin a hi Robert zong office akon ahungkile in zan agei hletan in alu nin a hi le Emily nu chun Emily la sa chu video a TV a ana thla do in anavia in a hi Robert hin office na to kho sa je in sunga azi achate ki pa na ding agel phapun a hi langkhanin Nathan te ina doctor pa ahung in Nathan nu le pa to ato khom thlanin doctor pa chun na test result han ahung po ta atin Nathan nu koma chu nanat na hi heart problem a hi atin a serious dan hozong a seipe in a hi Nathan in zong a ki ho naw chu anazatan anu damdo zo loading a hi dan a het phanin school a che hi hen hoilaya omna hi zong le ki pa na nei lovin hi ti chun a changin alung agelin athip be in atozi in a hi pha chom kha zawin Nathan nu chu anat na a kho che je chun school a che theita pon Nathan zong a teacher pau to school a akilhon jiwin ahung ki lelang ting zong le a teacher pau chun in chan gari a in tha azin a hi
Nathan pa injong doctor pa akimu pi in donor thu ho adong in ahi wang in doctor pa chun donor jong le Nathan nu heart na cell ho he afela hitan ima ki bol thei tapon te ati pe tan hi Christmas ahung nai to hlonin mi ho chu decoration ho abolovin ahi lo le a in ho ajemovin hiti chun insung kim ta laki pa ta in thanom ta in Christmas hung hlunding nga lel pomin a umovin hi Nathan te in ko chu decoration cha jong abol ji hetalovin hiti chun lungim le thilong pomin a umovin hi langkhana Robert te in ko jong Emily pa Robert in office a atamzo a umje in Emily nu le Emily chu akipa na buhling theilovin a hlonin hi nikhat hi Nathan teacher pan Nathan atha ji ngai bang in a inwa in tha kinin in a hlun pha nun a teacher pa chun na poimo a le hin sejin atin a hi le Nathan chun ima ka poimo a poi a hi wangin in ka hlun ting kanu hi ana hi khan te ka ti ji in ka ki cha ji hle e atin a hi jingni kho in Nathan chu dukana ka che in van ho aga velele in a hi le keng ko khat anu ading amutan aman jong ave in he chun aman ho chu ave in ahung thlai do in a in langa asum koi ho chu aven a hi le hlom cha a hi phanin apa na to na a aga che in apa koma sum athu min a hi le apa chun ui cha cho na ding a hi sa in sum anapita pon a hi chu in Nathan in jong mi theitui dona bom apai thla ho chu achom khom pantan a hi le nikhat hi a teacher pawin agamudo in Nathan koma ipidinga na chomham ipidina ti ham atin a hi le Nathan chun kanu Christmas gift kenko ka cho pi good a hi e atin hi chi pha chun a teacher paw jong chun apuna hle in a hi heti chun school a che phat le lampi a min adon naw apai thla ho chu achom khom ji in chule hun ong anei phat le hi chi theitui bom chomma chu achi ji in a hi Nathan nu jong alel hle tan ham zo lo le cha zo talowin lupna chunga akizamin oxygen atopi ovin Nathan pa chu akoma jingta na hi nikhat hi Nathan teacher pa ahongin Nathan chu mun khatna ga che te tin apui do in a hi le Nathan chun hoilaya che din ati ham atin a hi le a teacher pa chun mun nom ta khatna ka pui din a hi atin hiti chun kar ra atovin a thlai do honta na hi ahlun hon pha nin a teacher pa chun Nathan chu apuijin theitui ki don na bom ken tam ta cha vet sa in a hi le Nathan chu akipa hle in kanu Christmas gifting ka cho zo ding a hitai atin a hi a teacher paw hin agu a aman jong Nathan ading theitui bom chu an khol pe ji a hi Nathan in jong theitui bom ho chu azo in asum nei kham chu achoi in Christmas ni thla ahung hi to hlon in gift choding in dukan lang chu azon tan a hi le dukan a hlun phanin keng ko chu amu zo tapon ama jong dukan mun khana chu atowin akap den tan a hi in langa Nathan nu le pa jong kithalel ta a thilong puma hlanin a hi le Nathan nu in Nathan pa koma kathi masanga ikichenia ilam khom banga khatwei kalam nom e a hintin a hi le Nathan pa in jong Nathan nu chu lumna akona apom do in kapumin all in alam thlonin hi langkhana Robert jong officer ato khom pi ho Christmas na dinga aboidan ho chu aven ama jong akigelin a hi le thim mo akisahle tan chu in ama jong akipan do in lang azon tan lampi achun gift ki chopa hen ati in dukan achun alun in choding ho chu a holele in a hi le box khat apal thakhan Nathan masanga chun achutan a hi le Nathan in jong aga avele akeng ko hol pen chu a hi phanin aman jong kipa ta a box chu alado in counter pa nalang chu azon tan a hi counter pa koma chu asum apitan a hi le counter pan jong asum chu atimin ahlin lo phanin keng ko chu kila theipun atin asum ahling poi ati pe tan a hi le Nathan chu counter pa koma ataw tho in jingjong le awa chu hin penang etin kapumin ataw tho tan a hi wangin
counterpart chu anom tapon a hi chu in kapumin Nathan chun kotlang chu ahin zon phejin a hi le Robert nin amu phanin ipidinga na ka ham ati na hi le Nathan chun kanu gift cho ding ka ti le kasum a hling poi atin Robert nin jong jingle na cho the chula ati na hi le Nathan chun jing chu geibe se ding a hi tai nang sum na nei le nei za sa in lang jingle nen pile nange atin ataw tho jing tan a hi le Robert nin jong avet zolo phanin counterpart chu sum api in chapang pa chu Nathan chu akeng ko apitan a hi Nathan in jong Robert ko ma chu ki pa thu a sejin keng ko chu ahin ki choijin in lang chun ahung thlai tan a hi in mai ahung thlungin a hi le chapang ho chun a in mai wa Kerala ana sao chu amun ama jong in sunga chun a thlai lut pai pai jin anu ki jamna lupna langa chun a lut pai pai jin a hi anu kom al thun phanin Nathan chun henu na Christmas gifting kan cho pe atin keng ko cho ave sa in a hi le anu chun nui sewa a hin ve in nei se sa in a hin tin chu in Nathan in jong keng ko cho ala in henu van gama na ki se ding a hi atin kapumin anu chu keng ko abu sa in a hi hiti chun Christmas zanin Nathan nu hin kho cho abeitan Nathan le apa chun mi te ki pa banga ki pa thelovin Christmas chu amang hlon tan a hi langkhana Robert jong a in kote ajita achate koma ngaidam athumin kja in sunga ki pa na thelo a hi atin aki koi to ovin a hi anu he jingna dingin Nathan chu Christmas si le thlanlanga acheji in chule Robert nin jong ama api nanu he jingna dinga thlana anu thlana chu pa cha aga koi pe ji a hi thusim agi chai ta